Gayдар köyünde kultura evinde yapılır düzmek işleri spor zalada hem kultura merkezinde yurtu yenilenir. Giriştiriler proyekt yerli uğrunda donor grantların yardımının hem Avrupa köyü projektine göre finansların bir payı verildi spor zalının düzmesine. Sevindirir, ani yeni küvetler giriştirirler proyektleri değil sadece kendi küvetinden ama verilmiş Bakanlık Komitetinden hem Gagauz Halk Topluşun finanslarından. Başlangı okulun yapısında plana koyuldu açma müziği yangısı verilecek kolaylık Gaydar köyün kulturasını hem historiyasını koruma, nişanladı yerli Насатын секретари Галина Капсамун. Все знают, что наше село славится ковроткачеством, и у нас имеются очень множество объектов культурного наследия. Это ветряная мельница. Bizim köyü anılar kendi kelimlerinden var çok kultura zenginlikleri. Dermen, geçireriz master-klasları, nice dokuma, kırma kelim, var hepsi kolaylıklar ilerletme turizm uğrunu, adetleri hem kulturayı. Отдельное здание, где мы сможем разместить наши музеи ковра, наш историко-краеведческий музей, где мы сможем для детей выделить помещение для творческой мастерской, где каждый сможет проявить себя, в том числе и дети с ограниченными возможностями. Gaydar primarı İlya Kioся urguladı ani yaşayanlar hem köy administrasyası savaşırlar çalıştırma hepsi projektleri ki köy ilerlesin. Надеемся, что в 2023 году мы будем участвовать также в проекте, выиграем вторую часть проекта и сможем закрыть полностью это здание. Avrupa köyün programmasına göre taradılmış projekt verdi kolaylık bize düzme başlangı okulun eski binasında müziği. Nerede olacak tuvalet, duş, hepsine lazım. Pencereler hem kapıları değiştirilmiş. Olacak bizde hem de trenajör zalı da. Велосипеды, гантели, то есть полностью зал будет оборудован тренажерами. Gaydar köyün kulturasını hem historiyasını koruma köy yaşayanların baş davası. Irina Karaman, Leonid Arfanos, Alexey Gerchu, GRT Haberler.